Abahingi n'abashubuzi b'omwani mu districti ya Sembabule nibacura ahabw'ibura ry'amaizi n'enguudo mbi omu kicweka kyabo ekibarugiriireho n'ebbeeyi y'ebihingwa byabo okugaruka hansi omu butare. Ebi babigambire omu rukiiko ahi babaire nibabuganira ekitongore ekirikugura omwani ekya Thomas GM Global Exporting ekiine ekyokubayambaho okuguza omwani gwabo aheeru y'eihanga babase okutunga akatale ak'omulembe. Abashubuzi b'omwani omu districti eya Sembabule bebembirwe chairman wabo Haji Kamada Musini ayorekere okuteganisibwa okubarukurabamu nk'abashubuzi omu districti ya Sembabule. Bateereze bulungi mu industry yayo efuna ekkubo erikyamu omulungi ekola obulungi mu kyuma tugenda kusigaza amakubo amatuufu kamaleko wano enfuufu etuyitirira yona mu industry ate era bategeeza nti industry eno yeyimirizaawo Sembabule district. Ogu ayonjire okushaba gavumenti okurugayo ekabayamba aha kizibu ky'enguudo mbi ezari kugira ngu zibarugiriireho n'obutatunga banka omu kicweka ekyamatete kandi obwoko hariyo abashubuzi baingi munonga. Abashubuzi n'abahingi ab'omwani nabo baine enshonga zaabo ezirikubashasha ezibatushoborora. Balibadde gavumenti eteekawo okuko ku mugongo nebanga etweyimirirayo okuko omuntu at least ebbeeyi nekole wiiki naye tosobola kufuna ssente ng'obusuubuzi osuubudde ku makya ate kawungeezi nebanga evudde obusingi waliwo nebadde vaamu 10,000. Omwani wano kwa mbeera ya butale tetulina butale bwa mwani era ebiseera ebisinga tusuubula emmwani nezijjudde mu masitoowa tulina tuzitunda tuzigula ebbeeyi tuzitunda layisi. Omulimi kiyambako ne quality kubanga price bw'ebeera nga erinnya okusinziira ku quality kitegeeza omulimi ajja kufaayo nnyo okuleeta emmwanyi y'omutindo asobole okufuna akatale. Abo abagaruka basaba gavumenti okubayambaho aha mutindo gw'omubazi ogubarukozesa kufuuhirira ebihingwa byabo barikugira ngu omubazi omwingi ogubarukozesa omu kicweka eki tugure ha mutindo ogw'ebihingwa byabo. Waliwo ebigimusa eby'ebicupuli n'ogula ebigimusa mwanyi naye nesigala nga tekyuseeko naye ate ng'okoze ki ng'okiguze noba ng'ogimusizza. Tusaba gavumenti eyongere okuteekamu obukambwe. Aha arikwebembera ebyokushomesa n'okuboneza omwani aha mwanya ogwo arikumanywa nka Kanweri Christine abaire ari omu mwanya ogwo ashabire abahingi n'abashubuzi okurinda kurungi omutindo gw'omwani kiwereho abarikubarondera akatale kubatungira ebbeeyi nungi. Ofunye mwani yo just osima akanya katono bwekati naye emwani etandikira ku engeri oterezeza ennimiro ekinnya kyosimbye engeri ogirabiriddemu ebigimusa by'ogiwadde naye neefuna ki amaanyi kiba kitegeeza naffe bwe tuba nga tugirabiridde bulungi tugenda kuganyirwamu. We arikwebembera ekitongore eki Dr. Jim Tibuhabura atushobororiire enshonga ahabwaki aizire omu kicweka eki. Twija kureeba abahingi b'omwani ahi bakukomoka koza eki mubatete muri Sembabule district ne producing omwani mwingi omu region ya Masaka, so twagira ngu katandikane nayo tubaadressinge tumanye ebizibu biine tutunge solutions kandi turikukoragane nabo. Ogu ashabire abahingi n'abashubuzi b'omwani okugumizamu nibatwara omuranga gwabo ahari gavumenti y'ogw'enguudo mbi n'okubayamba kubatungira akatale kibayambeho kwisya omwani gwabo aha mutindo. Hati biine enguuto ekyo nakireba enguuto nimbi mbanyo nishaba gavumenti ejeruho ya NRM through President Museveni na Minister of Works kureba ngu bakoreze enguuto ez'amatete ngegombora ya matete na Sembabule aho kwabino omwani murungi konka transportation yombi. Abashubuzi hamwe n'abahingi b'omwani bamurambuize emisiri yabo ey'omwani
hamwe n'okuboreka ekizibu ky'amaizi ekibaine. Disitulikiti ya Sembabule erina amagomborora 17 konka egomborora ya Matete niyo erikukirayo okuhinga omwani. Gashakwa Kalema Bashir habwa Tayari West omuri Sembabule. Every